Taff yavuze ko indirimbo ifise ubutumwa wowe ubutumwa wakwihanuka Newe umaze kumva kwanza CG Aragitosa CG nayo Aragitosa reka mbivuge mwishe dutoshe cyane Aragitosa ivyo nivyo vyari bikuza ivuga gute kubita kuri ka God have mercy upon us. Umukobwa arataka mazaza na mazi bro nta message y'umuntu bab pull up so I'm coming again. It's a boy JB so like you see to this school to be school you know sanita so muri mind came today to my classmates Continue. Yo crush me shit twigana mind came today maze mumbe challenge ibisazi papa Oh god uyu wane JB son uri imbere ya kamera cool man so bro welcome muri mind came today uranyiyas mind game JB son wagwa so ngibisanzwe muri mind game ukuntu bimeze dufise party zibiri party ya mbere yitwa check your vibe party ya kabiri yitwa speak your mind Nico muri party ya mbere ukoresha vibe yiwa gutuma abantu bamenya mu kumenyekanisha mu bantu hey y'all come look at this I ready so take my Nope man yes I can take it to me yeah bro no cap yeah JB son yeah content creator nice my man just need to my agenda iko ikana kweti ikipe tija kwibintu y'abana so vibe so cool my man oh my god wow so like you see to the campus Mutanga muri Université y'u Burundi nous sommes des étudiants like you see ijya ni bibliothèque centrale aho tukura ubumenyi aya n'amashure yaho bitwa amphithéâtre so let's go now speak your mind regardez ce qui va se passer we speak your mind urambwira indirimbo iri kiragukorera umuti mu gihugu cyacu cy'u Burundi up now yeah no cap man indirimbo iri kiragukorera umuti indirimbo kiragukorera umuti hano mu Burundi bro so bad aya tugende sabro ntayati What are you saying? What is this? twagiye mu Rwanda indirimbo iri gukora umuti ni Umve mu Rwanda ho biti gusa hira ndagahanwa n'Imana Aragitosa ntabwo ngiye kurwana bro ngiye kubaza ayo makuru neza humura ntabwo ngiye game over. Gasubiremo kaka. Aragitosa umufite wa Taff yarankomye amayidi Ewe gawe awuzi Taff Aragitosa uramuzi okay bebe zindamuzi papa zindamuzi aha uko indirimbo ikavuza ngaho mu Burundi biteye ubwoba iyo ndirimbo ni kubera ari hiti cyangwa iyo ndirimbo hiti ifite message bro Taff kandi ifite na melody man Taff yavuze ko indirimbo ifite ubutumwa wowe ubutumwa wakwihanuka newe umaze kumva kwanza CG Aragitosa CG nayo Aragitosa reka mbivuge mwishe dutoshe cyane Aragitosa ivyo nivyo vyari bikuza sada atosi gitenge mbaba gitenge mbaba umuriro w'Imana urobagira rakubasha atosi gitenge no way byagisitoye kuvuga iryo jambo so don't understand ivuga gute kubita kuri ka God have mercy upon us. umukobwa arataka mazaza na mazi bro nta message y'umuntu bab
Vai. umugore arataka maze Azana amazi. so bro umunyamakuru Scovia yaravuze ko ijya ndembo ya Taff ari gushaka kwica abana b'igihugu kwica umutwe abana b'igihugu wewe uremeranya nawe Ahubwo mani no kubugurura amaso. Kubugurura amaso. Apmani. ijya ndembo kubugurura amaso so Taff it's a big creator bro ijya ndembo kweki yavugisha abantu Big creator man. Ahubwo abantu ijya ndimbo bariko barifaka sinda batawo. we yakutoye fo Ijya ni ya Jenny mameni. kandi reka siwe Generation big joy. reka siwe wenyene in Burundi Taff igapsana bro igapsana iyo creation rero ikirifatira imihanda fo Ijya hit. Yeah. Ya dufise audience ya dufite audience mu Burundi. Niyo mpamvu atandi mu Burundi nzi. Oyo bro Genzi gwanje gusa. okay bro ufise ex yakwazi kubera ukenye sivyo muga uri kwa Sioni ubonye ko aronda umukozi w'umukobwa bakagusaba yuko wobaha nimero y'umukobwa ufise muri telefone yawe wachecking ugasanga ufise nimero ya ex wawe gusa yakwazi kubera ukenye iyo nimero woyitanga iyo nimero woyitanga ex wawe yakwazi kubera ukenye akaza karoba Hey, y'all, come look at this. Ira no tanga ko urumva bari umukire man. Janya se kubera nkenye. Umva arakize nta mpamvu yo kumurondera. Continue. No problem. God